Veoma je teška situacija i na teritoriji Valjeva. Deo stanovnika u selima oko tog grada, ali i gradskom naselju Peti Puk, Božić takođe provode bez struje. Sela koja se snabdevaju strujom sa dalekovoda Blizonski Vis Slatina već treći dan nemaju struju, nemaju ni informacije kada će ona doći. Opozicija u Valjevu zato poziva lokalnu vlast na odgovornost. Činjenica da vremenske okolnosti ne idu na ruku, ipak ne opravdava činjenicu da jedan veliki broj građana Badnji dan, Badnje veče i Božić proslavljaju u mraku. Već 3 dana, dakle od nedelje, sa povremenim prekidima i dolascima struje, ali konkretno gde smo bili u Goloj glavi struje praktično da uopšte nema već puna 3 dana. Ljudi se bore ne samo da zadovolje svoje potrebe svojih porodica, nego oni koji su i poljoprivredni proizvođači imaju ogromne probleme oko brige za krupnu stoku. Ovo je posljedica jedne neodgovorne vlasti, neodgovorne pripreme za zimsku sezonu, koja je ovdje ovih dana doživjela vrhunac i koja tim ljudima pričinjava ogromnu štetu. Pravo pitanje možda je zašto grad Valjevo, odnosno gradonačelnik Lazar Gojković nije uveo vanrednu situaciju na delu teritorije grada Valjeva i ne znam kako će uopšte se ova situacija dalje razvijati. Obzirom da po zakonu potrošač bez električne energije može biti samo najduže u toku godine 72 sata. Ovi ljudi su već duže od 72 sata bez električne energije. Ja ne znam da li uopšte u gradu Valjevu neko razmišlja o ljudima koji žive na selu. Sneg koji ovog popodneva pada u većem delu zemlje ne pomaže ekipama na terenu i ipak u elektrodistribuciji tvrde da se do kraja dana očekuje značajno poboljšanje snabdevanja električnom energijom na području Loznice i Valjeva. Navode da ekipe EDS-a su na terenu i preduzimaju nadljudske napore, ali da su nove snežne padavine izazvale nove kvarove na dalekovodima. U saopštenju elektrodistribucije piše da to dodatno otežava obezbeđenje potpunog snabdevanja električnom energijom za sve korisnike. Napominju da je najteža situacija i dalje u brdsko-planinskim predelima Loznice i Valjeva.